kufanele ukuthi imali enayo noma inkukhu enazo ngizuthi inkomo umuntu wesifazana akabi nenkomo umuntu wesifazana uba nenkukhu umuntu wesifazana kwenzekile wathenga inkomo leyo nkomo yendoda ngoba ngisho imali umuntu wesifazana akuyona yakhe eyendoda miseganini noma kuthiwa uyasebenza umuntu wesifazane kodwa ikhadi kubalekile ukuthi unike indoda ngoba indoda iyona uyihlo kuwena indoda iyona ezokwazi ukuthi ikugadele kahle imali asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethe nezinto amavasha abahlosile bathi uzokhuluma uzokhokho bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayesethu wewo sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kandaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga nina bodlungwane kandaba udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana nina bakanodume ehlezi kamenze ngimpunga yesithi ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la hamba kufinyela khona umfanekiso oqoshiwe makuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanje umshana wakofuze fulele umashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igabini mabanga likaThumbula Tjatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo kanti mina insiwa zimbiza ngonduna kandaba umuntu obiza emncumela insiwa ziyamkhomba ngisibona isithande saphuma ehlahleni ekseni ngobuvisa sivuthulwa ngoba sigcwele amabethe ikholwa ngenhliziyo engadibana kancane esontweni ugqamgqama umsathe enkakane lakhe lathi ngihamba ngithese lo sithe lathi ngahamba ngumjabulelo ngomamatheka komkakhe ngoba njalo umamatheka kuthi faca umuntu wentombi ezithi zingawubuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixega isimilo omaqede zikhohla amasokazi uma kuthi umusha kule channel ngiyacela ukuthi usubscribe wenze lokho ukuthi yonke imifanekiso eqoshiwe esiyifakayo ukwazi ukuthi uyithole ukusubscribe ake bafowethu akudla imali kodwa usuke wenze lokho ukuthi yonke imifanekiso eqoshiwe esiyifakayo ukwazi ukuthi uyithole namuhla bafowethu ngiyimpunga yesintu ngifisa ukuzothinta indaba ebalekile kakhulu nengikholelwa ukuthi izobaleka kuona wonke umuntu kunento bafowethu eke ngiyibone yenzeka njenganempunga yesintu la uthola ukuthi khona mhlambe insizwa iyaphuma kubo okanye ikhipha abantu kubo bayakolobola okanye bayakocela ubuhlobo obuhle uma abantu behamba beyakoyicelela ubuhlobo obuhle kukhona la ngifisa ukuthi kodwa ngiye khona ukuthola ukuthi ekugcineni okanye labantu laba bobabili uma sebecacile akusacaci manje ukuthi labantu laba bobabili ngempela ngenkathi iqalwa lento kwathiwa kwakhe ubuhlobo uzokhumbula ukuthi ngenkathi umkhongi efika bokantombazane ethunywe insizwa uma efika ekhuleka ufika khuleke ngalezo nkomo akhuleka ngazo uma ekhuleka ngalezo nkomo akhuleka ngazo bese akubeka ekucaca ukuthi phakathi kwalomuzi sizocela ubuhlobo obuhle ukuganiselana bafowethu nodadewethu lapho kusuke wakhe ubuhlobo makwenza into efana naleyo kodwa khona le ngifuna ukuya khona njengoba bafowethu kwakhe ubuhlobo phakathi kwethongo lakini nethongo labo kantombazana lokho kusuke sekusho ukuthi nina nobabili nizihlobo angani noma ngizwakala kahle insizwa ishisa impepho kubo sisawocela ubuhlobo endaweni ethile mabefika khona lapha bekhuleka bafike bamemeze kanjalo ukuthi sizocela ubuhlobo obuhle sizocela indodakazi yenu iyosivusela umuzi kuzokwakhiwa ubuhlobo nakuba sengeniwe ngaphakathi kuyakhulunywa kuthiwa kwakhiwa ubuhlobo inkomo sebezamukelile laba bokamakoti ngizogcila enkomeni kuphela ngizoyibala lento le ebhedayo lento yomembeso yonke leyo nto umbhedo leyo nto indaba zomembeso yonke leyo nto ukuthiwa kwenza umembeso leyo nto iphambene nesintu kodwa ngokwesintu sethu insizwa ngoba yayazi ukuthi lapha lengilobola khona le intokazi le engiyilobolayo inabazali nabafowabo nodadewabo kufanele ngibe nezipho engizobapha zona hayi lento ukuthi manje kuzobhala uhide lencwadi
kuthiwe kufunakala i-radio kufunakala yonke lento kufunakala leyo nto le iyabheda leyo nto kwakuba izipho nomakoti ngokunjalo mase sephuma esehamba yakogana emzini layo gani lakona uyazi na ukuthi laphana kukhona umamezala khona ubabezala kukhona obhuti laphana kukhona osisi kufanele ngibe nalezo zipho kwakuyinto esuka othandweni ngoba kwakhiwa ubuhlobo njengoba kwakhiwa ubuhlobo nje bafowethu mina njengensizwa ngizothatha lokho enginako njengoba kade ngithathe lokho enginako ngangenkathi ngiya kolobola ngithathe inkomo enginazo ezine ngayolobola ngazo nakuba sengibapha izipho ngizathatha lokho enginako hayi ukuthi ngizothwala umthwalo ke manje ukuthi ke sengibhalelwe lencwadi hayi futhi ukuthi umakoti laba basemzini bese kufanele bamkhiphe bamlethe kumina sekufanele bathola ukhide lencwadi nabo babe nomthwalo manje ukuthi sikhiphe ingane yethu manje iya lapha lokho akusebona ubuntu kodwa makunobuntu phakathi kufanele ukuthi bona laba baboka amakoti kusuke kubona ukuthi yini abafisa ukusipha yona ingane yabo izothi mayifika yini ezosipha yona angikho kodwa lapho ngiyadlula nje kuke kufika isikhathi la ke njengoba kwakhe ubuhlobo uzokhumbula ukuthi ngithe kushisa impepho ngale ilobolo maliphuma ngapha uma selifikile ilobolo kushisa impepho nakhona liyabika ukuthi khona kade befikile basekuthaneni bazocela ubuhlobo obuhle ngizogijima uyothola incwadi sithini isintu namavahla abahlosile mawufuna ukufunda ugcile wena ufika isikhathi ke la ukuthi khona insizwa sebezoyicola uma insizwa bezoyicola njengoba kwakhe ubuhlobo basuke manje kufana ncamashini ukuthi ethongweni lale ekhaya lensizwa bayayibika lensizwa lena njengoba kuhlatshwa lembuzi le iyona mbuzi lena acolwa ngayo kufana nokuthi uyabikwa ngizoyichaza kanjalo ngoba leyo nyongo leyo ekhishwa kuleyo mbuzi ike ikhothiswe yena lo muntu ikhathwe kuyena emzimbeni wakhe lokho kusuke sekusho ukuthi lo umkhwenyana wale ekhaya noma ngabe ithongo lale ekhaya seliyambona engena le ekhaya kodwa kusona isigebengu umkhwenyana wale ekhaya kuyefana ukucola nokuthi lo muntu nisuke nimbika nimethula kubantu abadala bale ekhaya uke akhathwe ngaleyo nyongo iphindi lengiswe kuyena la ifakwe kuyena imbuzi leyo yokumcola leyo njengoba sithe kwakhe ubuhlobo phakathi kwalezi bonke ezimbili akudayiselwana kodwa kwakhe ubuhlobo kwenzela ukuthi intombazane le yale ekhaya eyogana lapha njengoba iyogana izoshintsha isibongo mayifika kithi izabe seyakithi mina ngumkhwenyana wakhona lapha njengoba endulo ilobolo kwakade kubuka ukuthi insizwa inani bese kwamukelwa kona lokho kunegama elalisetshenziswa kuthiwa umkhwenyana uyisigcobo sokuxhuzula kusho ukuthini lokho kusho ukuthi njengoba sesiganiselene zaba zihlobo uma kukhona into ethile thina la bokantombazana esiyidingayo nesifisa ukuthi silekeleleke kuyona umkhwenyana uyobe sekwazi ukuthi uma sikhala kuyena abe sekwazi ukuthi asithulise ngaloko esikhala ngako akufaneleke ukuthi wena umkhwenyana ekhweni lakho uyabona ukuthi laphana bayakha mhlawumbe ngeze sibonele kodwa manje izipikili ziyashoda bese wena ube namahloni okubathengela izipikili benakho ubuhlobo nikaniselene uzokhumbula ukuthi intombazane le esuka ikuganile kuyenzeka ithi igana uthola ukuthi mhlambe nakhona umsebenzi owenza mhlambe khona ibusiness elikhona mayifike emagcekeni akeni ukuthi wena kukhona indlu yakhayo njengensizwa ayithi intombazane ngoba naku yona intombazane iganile phakathi kwalomuzi ngaleyo mali leyo othola ukuthi mhlambe inebusiness elithile angeke isakuthengela izipikili izozithenga izipikili uma indonga ziwa inkukhu zingenako ukudla izokwazi ukuthi ithenge ukudla kwenkukhu ngayo leyo mali ngoba nayo le ntombazane njengoba sayilanda lapha kubo sakha ubuhlobo njengoba ilana nje phakathi kwalomuzi
isishintsha isibongo lekhase kukubo lekhaya kufanele ukuthi imali enayo noma inkukhu enazo ngizuthi inkomo umuntu wesifazana akabi nenkomo umuntu wesifazana uba nenkukhu umuntu wesifazana kwenzekile wathenga inkomo leyo nkomo yendoda ngoba ngisho imali umuntu wesifazana akuyona yakhe eyendoda miseganini noma kuthiwa uyasebenza umuntu wesifazana kodwa ikhadi kubalekile ukuthi unike indoda ngoba indoda iyona uyihlo kuwena indoda iyona ezokwazi ukuthi ikugadele kahle imali ngoba wena imali uzosuka uyona ngoba uyingane njengomuntu wesifazane kusuka uzokwazi wena ukuthi bakhona inkukhu uyithathe leyo nkukhu uyisebenzise akusho ukuthi inkukhu zakho kufanele zosebenza kini ngoba wena uganile lekhaya nawe insizwa ngokunjalo uma unenkomo ukuthi ekhweni lakho uyabona ikhona into eshodayo akulona ihlazo ukuthatha inkomo uyisekhweni lakho uyophonsa itshe esivivaneni ngoba kwakhiwe ubuhlobo lento ibuke kanje uma kuukuthi intombazane siyakhishwa ngapha abakubo bake bayipha umphako bayihlabela inkomo ngenkathi beyihlabela inkomo usaluhla ngothi la kuhamba uhlangothi luye le phambili labantu bobabili bahlukaniselana izinto ngoba bona sebeyizihlobo bayacazelana ukuthi makuhlatshwa inkomo ngenkathi kuganiselwana bese kube ukuthi inkomo nje yonke izodliwe la kodwa bayahlukaniselana ngoba sebeyizihlobo nawe insizwa yakithi kuyinto ebalekile kakhulu ukuthi ekhweni lakho makhona into oyibonayo bese ukwazi ukuthi uliphonse itshe sivivaneni akulona ihlazo lelo ngoba nakhe ubuhlobo niganiselene ukuganiselana kukwakho ubuhlobo akubona ukudayiselana umkhwenyana isixobo sokuxhuzula uma kuukuthi ekhweni lakho khona into ethile abayifisayo uyokwazi wena ukuthi ubalekelele nabo futhi banalo ilungelo lokucela kuwe ukuthi balekelele ngoba umkhwenyana wakhona usuyefana nendodana yakhona ngoba kukhona leya mbuzo wacolwa ngayo wathelwa ngenyongo yakhona awubambe la sengiphetha kukhona insizwa ngizuyixoxa konke le ndaba le nsizwa lena yavelelwa ingozi mayivelelwa ingozi le nsizwa le yabisivikeleka kuleyo ngozi leyo yaphuma iphilile mayiphuma iphilile yabisihamba mayihamba iya le yakhona kwabe sekuthiwa wena hayi ubonge endaweni engafanele ubonge kuyona sokuvezela ukuthi kuphi la kufanele uhambe uyobonga khona nangempela ekulaleni kwawo lensizwa yathi lele kwabe sekuveza ukuthi yabona umuntu okusizile lapha yasizwa abantu basekhweni layo kwayibona bayihlengayo engozini engisho ukuthi insizwa yakithi kungenzeka ukuthi uganiwe manje mawuganwa abantu bakini bavuka umona kwavuka isilwane kulabo bantu osondelene nabo bakuvalele ethongweni lakho bakuvalele emsamo wakho okanye bavala kumsamo wakini izinto zakho zavele zashona phansi wathi ungaganwa izinto zakho zavele zabheda umsebenzi wakho wakulahlekela awutholi umsebenzi ngesizathu sokuthi ngenkathi uganwa kukhona abantu abangazange bakuthande lokho bakubhedisela izinto uyayishisa impepho kodwa umehluka wenzeki lalela hamba ekhweni lakho ukhulume nomkho wakho akucelele ethongweni lasekhweni lakho alicele ithongo lasekhweni lakho likuphi umsebenzi ukuze uzokwazi ukuthi wondle ingane yalo ithongo lasekhweni lakho liyakwazi ukuthi likwenzele izinto ingakho kubalekile ukuthi ithongo lasekhweni lakho makukhona izinto ezithile ozenzayo ulikhumbule bazokhumbula abantu mhlambe abakholwa kwinkolo yamaNazaretha uma kuthiwa uyahamba uyonikelela abantu abadala okanye uyonikelela abantu abangasekho awugcini ngokunikelela isibongo sakini kuphela kodwa nesibongo sasekhweni lakho kubalekile ukuthi usinikelele uma ucelela abakini ukukhanya nabakomalume bakho ukukhanya nalabo basekhweni lakho kubalekile ukuthi ubacele ukukhanya ngoba nakhona usuyisihlobo njengoba waganwa khona hayi bafutha ngingageqa amagula ngoba ngemuke ngimpunga yesintu zikhona incwadi engizilobayo sithini isintu amavahla abahlosile uyokhuluza ukhokhobe uma kuuthi uyafisa ukuhlala nathi phansi sikuchushise kokuthile woze kuphela ndaba la sisebenzela khona ushayele kuzona inombolo lezi ozibona ziloko ezivela la escreenini sakho wenze appointment ngoba uma uzovela ufike uzoba inkinga kakhulu ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga
lami